ljudi, već ste ti svi u kućici, a meni ni jedan. Mrzim ovu igru glupu. Čovječe, ne ljuti se. Bok, curke. Bok? Pogodite tko je ovo? Pa Sveti Nikola nije. Pa Sveti nije, ali je Nikola. Ovo su ti, Nikola, moje cimerice, Angie i Sanja. Bok komadi. Evo, Svetac definitivno nije. Pa kaj, cure, može malo lijepog ponašanja. Čovjek vam udjeli kompliment, a vi obisite nosve. Možeš tu staviti skate, slobodno. A ima što za jest? Ma da, naravno, odi u kuhinju, slobodno. Viki, možeš ti ovo objasniti? Pa kaj, čovjek je gladan. To nije čovjek, to je još dijete. Nema veze, Nikola ostaje noćas ovdje. Molim? Ne dolazi u obzir. Pa curke, kaj je vama? Pa našla sam ga samo na cesti. Pa nema gdje. Hej, i sutra je Sveti Nikola. Da, i? Curke, hello, onak, dobro se dobrim vraća. Ma pogledajte ga, kak je slatki. Što? Ok, ali samo večeras. Pa normalno. Evo, dečki, pošiljka je tu, prvoklasna roba. Čekaj, grof, a ti si siguran da je to sve sigurno? 100% roba iz Njemačke, original, sve pakovanje. Pa, mislim, ne mislim ja to, nego... A to, pa evo, zadatak je lagan. Stanete negdje u pothodnik, otvorite torbu, izložite par slatkiša i posao ide sam od sebe, nema tu neke filozofije. No, onda bu tak ljudi znali da zapravo dilamo slatkiše, jel? Pa znaju ljudi, tamo Rizla stalno prodaje slatkiše. Prije Rizla? To je onaj tip ke ga je čopila Murija. Da, čopila ga je Murija što nije prodavao samo slatkiše, znaš, nego je nešto drugo. Ne, čuva, kaj ako nama dođe Murija? Ništa, latiš torbu i po gasu. Da, ako su love? Ako vas ulove, možete uvijek malo ponuditi policajca nekom čokoladicom za dijete, sutra je Sveti Nikola. Pa dobro, ništa, grof, ako je tako, probat ćemo, jel? Pa šta probat? Ovo do sutra ima sve da plane. O, sve? Sve. A zakaj sve? Zato što sutra izlazi ovome rok upotrebe, znaš. Aha, to je to. Dobro, ali kad si napravimo pauzu, možemo si pojesti. Jednu, dvije. Zgablatnik. A? Može, kako Pločica, ne može. Može. Zrno do 2. Tako da znaš da to ide u otpis, da ne bi poslije... Lili, molim te, hoš mi ovo zamotat? Hoću, koma. A što je? Ideš ko babičke, a? Ama jok, to je za grofa. Ele, što mu imendan? Ama ne, to mu poklanja netko poseban. A ko? Sveti Nikola. Koma moj, ma svake godine mu za Svetog Nikolu poklanjaš isto piće. A kaj mogu kad on to vole? A nešto drugčije izmisli. Pa to je drugčije. Kako ka isto? Vidi, isto piće. Ama vidi ti, to je light, čoveče. 30% alkohola manje. Vidi stvarno. Aha, to je za njegovu jetru. Ma što moje sjetra? Kak što mu je? Pa on jetre uopće nema. Ej, Sanja, jesi vidjela možda moju novu majicu? Jo, jesam, draga. Znaš šta, ako ćemo iskreno, baš mi se i ne sviđa. Ma ne to, nema je. Ma da, nema ti majice. Da, ne mogu je pronaći. Joj, znaš šta, sad kad si već rekla, ja ne mogu pronaći ono svoje nove naušnice. A joj, platila sam je 200 kuna. Ma, dobro, ja sam naušnice platila 20. Je pa normalno kad ih kupuješ na placu. Znaš šta, pa možda ti je Viki uzela majicu. Da, možda, da. Čekaj, gdje je ona uopće? Ha, zamisli ovo, otišla s onim Nikolom van kao učit vozit skate. Ko, Nikola? Ma ne, Viki. Viki? Da. Pa ona će se izrazbijati sva. Nadam se. Skejtanje je lagano. Stvar je samo u gravitaciji, kužiš? No, tog si bojim. Ma, samo staneš na dasku i odgurneš se. Ovak? Otprilike.
Čini mi se da sam svladala tu radijaciju. Misliš gravitaciju? Tak svejedno. Ajde sad odgurni. Drži me. Polako, Viki. Polako. Ne u zid. Znaš kaj, Jura, dobro je da nas još niko nije skužil. Sad da nas Murja ne skuži. Ti za čokoladu možda. Dajte, Bok, stari. Imaš? Bok, kaj? Imam. Čir na 12-tercu, je. Imaš bijelo? Bijelo. A imam. Evo, bijela čokolada. Jel mliječna? Da, je, od ovih krava njemačkih, ono, crno-bijelih. Super. Dajte mi 5 komada. 5 komada, može? Daj 5. 50 kuna. 50? Ali to je previše. Kaj bi bilo previše? Pa to su iz Njemačke su uvozne, ne? Onda moja curica neće dobiti dar od Svetog Nikole. Pa žao mi je, ali takva je cijena, ne vjerujemo ispod. 25. Kaj? Ma kaj pa ne dolazi u obzir. Znate, ma ne. Da vidite njezne velike plave uplakane oči. Dobro, ajde, može. Ajde, sutra je Sveti Nikola. Ajde, može. Evo, to je tu. Koliko vam curica ima godina? 29. Super. Ajde, Bog. Kaj je vege? Daj se vrat, pa ti normalno, Pa kaj? Pusti, idiot. 19 ili 29? Ne, pusti, idiot. Oček da nas Murja čuje. Šuti. Ma goni ga Ma nema problema, stari, pa kad sam te ja zezno, pa da. Isporuka slatkiša večerac, ko što smo se dogovorili, jel tako, Pa nema smisla da Sveti Nikola sutra zaboravi naše male, slatke vrtićance, a? Ajde, Bog, stari, Bog. Bog, grofe, doma si? Gdje bi trebao biti? Znaš da je doma najteži rad. Ma nemoj, meni to pričaš. Šta kriješ iza leđa? Ko, ja? Niš. A ispred žuku? Aj obe. Šta je to, a? To poklon. Kakav poklon? Zamotani. Daj da vidim to. Šta je ovo, koma, a? Čovječe, ti si kupio moje omiljeno piće, a? Jesam. Jesi. Još si ga zamotao, a? I zamotal sam ga. Sram te bilo. Zakaj sad sram? Pa piješ mi iza leđa. Ama, grofe, to je za tebe. A, za mene? Kako? Da. Od Svetog Nikole. A, onda ne znam šta je. Ne znam, evo. Ja, onda, znaš, ako ne znaš šta je, onda ti niti ja ne bum rekel da ima 30% alkohola manje. Čovječe, nisam znala da taj skate tak brzo ide. Samo se jako odgurniš, kužiš. Dečki, striček Ferdo i Jura, kaj vi tu radite? Pa ništa, Viki, evo vidiš, smrzavamo se. Čuj, mala, ko ti to? A to je naš novi prijatelj Nikola. Bog. Bog, Nikica, Bog. Kako to misliš, naš novi prijatelj? A lijepo, on će spavati kod nas. Kaj, kod Sanje, Anđe i tebe, a? Pa dobro, a šta, on nema svoj dom? Ima striček Ferdo, ali popravni dom. Kaj, mala, pa kaj si ti sigurno? Pa jesam, striček Jura, htjela sam da bar večeras osjeti toplinu obiteljskog doma. Pa dobro, Viki, to je lijepo od tebe, ali zašto baš danas? Ma ne danas, sutra. A dobro, zašto baš sutra? Jo, sutra je Sveti Nikola. Aha, to sam plesao, da. A ništa, Viki, daj, molim te, daj ovo stavi doma u čizmice, kuješ, ali pazi da niko ne vidi. A striček Ferdo, pa to radi Sveti Nikola, neću ja valjda stavljati. Dete, pa kaj ti veruješ u te priče? Pa naravno da vjerujem, ali čokolade ću si uzeti. Ajde, bok. Da, daj, pazi, danas ih pojedite, Viki, danas ih pojedite, kužiš, sutra im ističe rok trajanja, pa onda da ne... Slut! Joj, što me s tim nerviraš, majke. Mrkva je zdrava, grofe. Zdrava, jel? Pa ćeš to u juhicu fino, a? Jok. Nego? To me smiruje. Slušaj, koma,
Ako te ja jednom smirim po toj tikvi, jes me čuo? Daj, dobro te više, Moram nazvat Ferdu i Juru da vidim kako im ide sa slatkišima. Gdje mi je mobitel, Koma? Nemam pojma. Gdje si ga stavio? Daj, nađi ga, molim te. Ne znam gdje ti je mobitel. Nemoj se zezat, važno mi je. Koma? Baš me briga, ne znam gdje ti je mobitel. Ne mogu vjerovat. Ubit ću te, majke, mislite ubit. Zaka? Mene? Pa koga ću drugog? Ajde, vidiš ti ovdje nekog drugog. Sebe? A sebe nisam još planirao, znaš. Zaka nisam. Već je vrijeme Pardon. Bok, curke, znate šta? Nikola me naučio skejtati. Super. Jel da? Dobro, istina, još samo odguravam nogom, ali... Sjajno. Ajde se sad lijepo odgurni do sobe i vrati mi moju majicu. Kako majicu? Moju, novu, onu za koju sam pljunula 200 kuna. Da, i moje naušnice. Curke, jeste vi dobro? Ne, nismo dobro, a nećeš ni ti biti ako nam uskoro ne vratiš stvari. Kakve stvari, ne znam o čem pričate. Gle, Viki, prestani folirati. Pa ne foliram, ne znam gdje su vam stvari koje da ti objasnim. Dobro, okej, ajde, recimo da ti vjerujem. Kunem vam se, cure, kunem. U šta se ti kuneš? U prirodnu boju svoju crne kose. Gle, fakat ona ne laže. Dobro, a gdje ti je Nikola? Pa nešto mora obaviti, doći će skoro. Znaš kaj, Viki, meni se taj mali uopće ne sviđa. Da, a ti se njemu jako sviđaš. Moj Jure, blago tebi. Cijeli dan si doma, osim kad si s Ferdom u Golubici. Jure moj! Vid, nema ga dom. A vrata nije zaključen. Nema veze. Sad ću ja njemu zamota poklona svetoga Nikola. Gledajte, cure, kaj sam dobila. A, od koga? Od Svetog Nikole? Ne, od tvog tate. Ma, od mog tate. Da, od tvog tate. On i striček Jura u pothodniku dijele prolaznicima čokolade. Ma kakvim prolaznicima? Pa uglavnom djeci. Fakat ne kužim. Drži. Ti jedna. Daj, ne me gađa. Bok, komadi. Gle, ovog debila. Kad smo već svi skupa ovdje, ajmo se dogovoriti oko rasporeda spavanja. Okej, ja ne izlazim iz svoje sobe. Da, ni ja. Ma dajte, cure, pa naravno da će Nikola spavati u sobi kod Ma nas. samo preko mene mrtve, jel ti jasno? Ko? Cure, Nikola spava noćas kod nas u sobi i točka. Dobro, a nas 3? Nas 3 možemo biti ovdje, neće nam pas kruna s glave, kaj ne, bar jednom. Možemo biti gostoljubive, ajmo, cure. Ja ne ljubim ovakve goste. Bog, kako ide? Bog. Pa daj, bolje da prodajemo petarde i prskalice. I to se da dogovoriti. Čuj, grof, nismo ti baš Bog zna kaj prodali, znaš? A bit će to u redu, samo treba biti malo strpljiv, znaš. A meni od tog strpljenja već tak zima da ne znam kud bi. Šta slinite kod dvije babe? Ja vam sredim posao, a vi tako. Hvala ti. Ništa, idem ja sad. Pa se... A kam ideš? U vrtić. U ovim godinama? Idem u vrtić da sredim ono za slatkiše, znaš. Nemam mobitel, pa sad moram sve ovako, pješke, znaš. Ništa, vi uživajte pa se vidimo. Bog. Ajde, Bog, grof. Blago njemu, mislim, on bar hoda. Jura, ajmo i mi hodat, ha? Ajmo malo. Teta Lili! Ej, da ti upoznam svog novog prijatelja, Nikola. Aha, drago mi, ja sam Lili. Viki, što nije on malo
premlad za tebe, a? Ne, teta Lili, to mi je prijatelj i on je u popravnom domu. U popravnom domu, srećo moja, a što? Ma, bez veze, neka sitnica. Da, ja sam htjela da bar noćas osjeti toplinu obiteljskog doma. Onda si na pravom mjestu, momak moj. Znaš što? Sad će vama teta Lili napraviti palačinke i onda ću vam ih donijeti. Palačinke? E? Hvala ti, teta Lili. A ili više voliš od marmelade ili od čokolade? A ja ti najviše volim od majoneze, recimo. Cool. Jel da? Čuj, Ferdo, ja se osjećam ko mraz. Oj, Jura, ja sam djed mraz, kuš. Čuj, možda ovaj neke kupi. A mogao bi. Jura, to je ovaj... Muljak? Stari, sad ne moramo nikud zbrisati. Dobar dan, gospodo. Poštovanje, gospod Murjak. Mogu li dobiti vaše isprave? Gospoda Ferdić i Jurić. Ferdić. Tak je. Šta se radi ovdje? Pa, ližemo. Ližete? Je. Što? Ližemo. Lizalicu. Možete vi malo možda? Ne, hvala. Možete poći sa mnom. Molim vas. Gdje sam torbu zavorao? Evo me. Vidimo se, Ajte, Bog. Donijet ću ja vama palačinke poslije. Bog! A smišan li je ovaj momak? Je? Sad ću ja mome Juri lipo zamota košulju. Ma čekaj malo. A gdje mi je košulja? Znači, ne znate odakle vam slatkiši? Čujte, pojma nemamo. Sveti Nikola ih je do fura. Dobro, gospoda. Ako ne želite surađivati, vjerojatno znate šta vas čeka. Šta nas očekuje? Noć u policijskoj postaji. A to? Pa koliko put sam ja već bil... Hoću reći, kod vas je bar toplo. A u redu, kako želite. Jura, tu je malo šljiva. Meni pričaš. Evo ih. Palačinke. Nema boljih od Lilinih. Eto. A jel ima s majonezom? Ima sreća za tebe. Aj, navalite, Cool. Baš drago ovaj momak nekako. Bravo, cure. Lipo od vas što ste ga primili. Da, njemu sigurno je. I sad mi moramo spavati tu. Nemoj, Anđe, tako. Ajde, pa uvijek tu zaspete kad gledate televiziju. To je nešto drugo. Meni se on čini baš simpatičan. Ma Nikola je divan. Da? Evo, na primjer, meni se on uopće ne čini simpatičan. Ni meni. Jesi sigurna da ti se njemu jako sviđaš? Znaš kaj, jedva čekam sutra da taj glupi klinac ode. Nikola, srićo! Jesu dobre palačinke, a? Baš su cool. Jura, tu je gore nego u zatvoru, stari. Ferdo, daj me malo zagrli, molim te. Daj, nemoj mi sad još i ti, nisam ti ja tu nekakav zatvorenik da te grlim. Ma daj, Ferdo, riknu. Ajde. O, tu ste mozgovi, a? Hej, grof, i tebe su čopili. Grof, gled, nismo im ništa rekli, ništa. Ma dobro, u redu je, ajde idemo, ajde. A kam? Pa kući valjda. Kad možemo ići? Čekaj, ne budu nam ništa napravili. Pa dobit ćete malu prekršajnu prijavu za Svetog Nikolu. O, pa to je sjajno. Sjajno je kad sam ja slučajno svratio kod Zeme i on mi kaže da su čopili neka dva mamlaza sa slatkišima. Ko pada danas sa slatkišima, majki? A ko su ta dva? To smo mi. Hej, Lili, Bog. Bog, oma, Bog. Čuj, možeš mi posuditi ribeš? Mogu, a zašto? Za mrkvicu. Mrkvicu. Moj ribež je netragom nestao. Nesta kažeš? A kad? Jutros, kao i grofov mobitel. Grofu nesta mobitel. Čudno je to, koma, znaš? Je, meni je čudno. A znaš, onda je mene optužila da sam ga ja ukrao. A meni je nestala Jurina košulja, znaš? Ni Jure nema cijeli dan.
Koma, čovječe. Koma? To je sve otkad se pojavio onaj mali. Misliš onaj Nikola iz popravnog doma? Jel ga znaš? O da, bio je poslije podne kod mene sa Viki. Meni se čini da on krade naše stvari. Cure su mi rekle da im fale naušnice i majica. Aha. A di je on sada? Di je? A ko? Onaj tvoj iz popravnog doma. A onaj mali iz popravnog doma spava. Jeli? Onda ga budi da ga ja ne bi probudila. O, Isuse, kaj se dere, ženo? Ajde, guzi se! Dobro, Lili, što se događa? Jel ti treba crtat? Jel ti fale rečine? Jel tebi fali majica? E pa tako Juri mome fali košulja, Grofu fali mobitel, evo kome fali ribež? Za mrkvicu. Dobro, Koma, ribež za mrkvicu, a? I sve to otkad je Nikola tu. Nikola nije tu. A di je? A otkud ja znam, nema ga u spavačoj sobi. Samo, ali jesi sigurna? Da, sigurna sam, nema ni njega, ni skejta, ni ruksaka. Ni naše stvari. Ajme meni. I što ćemo sad? Piši kući propalo je. E, pa meni je baš drago jer idem u svoj krevet. Dobro, ljudi, samo malo, pa kako je to moguće? Kako je mogu šmugrut, a da ga mi ne primijetimo? Čekaj. Znan. Kroz prozor. S 15 metara. Došao je, cure, brzo budite se! Što se dešava? Ko je došao? Niko? Da, i to Sveti. A kud je došao? Pa k nama. Gle, Angie, tvoja nova majica. To je fakat. Da. Gle, Sanjić, ti si dobila naušnice. Jesmo poklon. A ja sam dobila ribež. Ribež. Pa da. Kaj? Poklon je poklon. I sam vam rekla, cure, dobro se dobrim vraća. Nice. Grofe, vidi kaj si dobil poklon lijepi od Svetog Nikole. Znam, isto piće svake godine. A ne, ovaj put. Da, 30% alkohola manje. A pogledaj kaj si dobio. Mobitel. Otkud mobitel? Tamo iz cipele. Kako to? Pa to ti je od Svetog Nikole. Ma daj, to si ti čistio pa ti on upao u cipelu. A da vidim kaj sam ja dobio. Pogleć, nova karirana košulja. Baš me zanima kaj mi je to Sveti Nikola ove godine dofuralo. Kaj je ovo, šiba? Ne mogu vjerovati, već ste ti svi u kućici, a meni ni jedan. Mrzim ovu igru glupu. Čovječe, ne ljuti se. Bok, curke. Bok? Pogodite tko je ovo? Pa Sveti Nikola nije. Pa Sveti nije, ali je Nikola. Ovo su ti, Nikola, moje cimerice, Angie i Sanja. Bok komadi. Evo, Svetac definitivno nije. Pa kaj, cure, može malo lijepog ponašanja. Čovjek vam udjeli kompliment, a vi obisite nosve. Možeš tu staviti skejt, slobodno. A ima što za jest? Ma da, naravno, odi u kuhinju, slobodno. Viki, možeš ti ovo objasniti? Pa kaj, čovjek je gladan. To nije čovjek, to je još dijete. Nema veze, Nikola ostaje noćas ovdje. Molim? Ne dolazi u obzir.
Pa curke, kaj je vama? Pa našla sam ga samo na cesti. Pa nema gdje. Hej, i sutra je Sveti Nikola. Da, i? Curke, hello, onak, dobro se dobrim vraća. Ma pogledajte ga, kak je slatki. Što? Ok, ali samo večeras. Pa normalno. Evo, dečki, pošiljka je tu, prvoklasna roba. Čekaj, grof, a ti si siguran da je to sve sigurno? 100% roba iz Njemačke, original, sve pakovanje. Nema. Pa, mislim, ne mislim ja to, nego... A to, pa evo, zadatak je lagan. Stanete negdje u pothodnik, otvorite torbu, izložite par slatkiša i posao ide sam od sebe, nema tu neke filozofije. No, onda bu tak ljudi znali da zapravo dilamo slatkiše, jel? Pa znaju ljudi, tamo Rizla stalno prodaje slatkiše. Prije Rizla? To je onaj tip ke ga je čopila Murija. Da, čopila ga je Murija što nije prodavao samo slatkiše, znaš, nego je nešto drugo. Ne, čujem, kaj ja k nama dođe Murija? Ništa, latiš torbu i po gasu. Da, ako su love? Pa ako vas ulove, možete uvijek malo ponuditi policajca nekom čokoladicom za dijete, sutra je Sveti Nikola. Pa dobro, ništa, grof, ako je tako, probat ćemo, jel? Pa šta probat? Ovo do sutra ima sve da plane. Sve? Sve. A zakaj sve? Zato što sutra izlazi ovome rok upotrebe, znaš. Aha, to je to. Dobro, ali kad si napravimo pauzu, možemo si pojesti. 1, 2... Zgablat neke. A? Može, kako Pločice, ne može. Može. Zrno do 2. Tako da znaš da to ide u otpis, da ne bi poslije... Lili, molim te, hoš mi ovo zamotat? Hoću, koma. A što je? Ideš ko babičke, a? Ama jok, to je za grofa. Ele? Što mu imendan? Ama ne, to mu poklanja netko poseban. A ko? Sveti Nikola. Koma moj, ma svake godine mu za Svetog Nikolu poklanjaš isto piće. A kaj mogu kad on to vole? A nešto drugčije izmisli. Pa to je drugčije. Kako ka isto? Vidi, isto piće. Ama vidi ti, to je light, čoveče. 30% alkohola manje. Vidi stvarno. Aha, to je za njegovu jetru. Ma što mu je s jetra? Kak što mu je? Pa on jetre uopće nema. Ej, Sanja, jesi vidjela možda moju novu majicu? Jo, jesam, draga. Znaš šta, ako ćemo iskreno, baš mi se i ne sviđa. Ma ne to, nema je. Ma da, nema ti majice. Da, ne mogu je pronaći. Joj, znaš šta, sad kad si već rekla, ja ne mogu pronaći svoje nove naušnice. A joj, platila sam je 200 kuna. Ma, dobro, ja sam naušnice platila 20. Je pa normalno kad ih kupuješ na placu. Znaš šta, pa možda ti je Viki uzela majicu. Da, možda, da. Čekaj, gdje je ona uopće? Zamisli, otišla s onim Nikolom van kao učit vozit skejt. Ko, Nikola? Ma ne, Viki. Viki? Da. Pa ona će se izrazbijati sva. Nadam se. Skejtanje je lagano. Stvar je samo u gravitaciji, kužiš? No, tog si bojim. Ma, samo staneš na dasku i odgurneš se. Ovak? Otprilike. Čini mi se da sam svladala tu radijaciju. Misliš gravitaciju? Tak svejedno. Ajde sad odgurni. Drži me. Polako, Viki. Polako. Ne u zid. Znaš kaj, Jure, dobro je da nas još niko nije skužil. Sam da nas Murija ne skuži. Ti za čokoladu, možda. Dajte, Bok, stari. Imaš? Bok, kaj? Imam. Čir na 12-tercu, je. Imaš bijelo? Bijelo. A imam. Evo, bijela čokolada. Jel mliječna? Da, je, od ovih krava njemačkih, crno-bijelih. Super. Dajte mi 5 komada. 5 komada, može? Daj 5. 50 kuna. 50?
Ali to je previše. Kaj bi bilo previše? Pa to su iz Njemačke su uvozne, ne? Onda moja curica neće dobiti dar od Svetog Nikole. Pa žao mi je, ali takva je cijena, ne vjerujemo ispod. 25. Kaj? Ma kaj pa ne dolazi u obzir. Znate, ma ne. Da vidite njezne velike plave uplakane oči. Dobro, ajde, može. Ajde, sutra je Sveti Nikola. Ajde, može. Evo, to je tu. Koliko vam curica ima godina? 29. Super, ajde, Bog. Daj se vrat, pa ti normalno, Pa skaj, pusti, idiot. 19 ili 29? 29, pusti, idiot. Očito nas Murija čuje. Šuti. Ma goni ga Ma nema problema, stari, pa kad sam te ja zezno, pa da. Isporuka slatkiša večerac, ko što smo se dogovorili, jel' tako, Pa nema smisla da Sveti Nikola sutra zaboravi naše male, slatke vrtićance, a? Ajde, Bog, stari, Bog. Bog, grofe. Čovjek, to je još dijete. Nema veze, Nikola ostaje noćas ovdje. Molim? Ne dolazi u obzir. Pa curke, kaj je vama? Pa našla sam ga samog na cesti. Pa nema gdje. Hej, i sutra je Sveti Nikola. Da, i? Curke, hello, onak, dobro se dobrim vraća. Ma pogledajte ga, kak je slatki. Šta? Ok, ali samo večeras. Pa normalno. Evo, dečki, pošiljka je tu, prvoklasna roba. Čekaj, grof, a ti si siguran da je to sve sigurno? 100% roba iz Njemačke, original, sve pakovanje, nema. Pa, mislim, ne mislim ja to, nego... A to, pa evo, zadatak je lagan. Stanete negdje u pothodnik, otvorite torbu, izložite par slatkiša i posao ide sam od sebe, nema tu neke filozofije. No, onda bu tak ljudi znali da zapravo dilamo slatkiše, jel? Pa znaju ljudi, tamo Rizla stalno prodaje slatkiše. Prije Rizla? To je onaj tip ke ga je čopila Murija. Da, čopila ga je Murija što nije prodavao samo slatkiše, znaš, nego je nešto drugo. Ne, čuj, a kaj ak nama dođe Murija? Ništa, latiš torbu i po gasu. Da, ako su love? Ako vas ulove, možete uvijek malo ponuditi policajca nekom čokoladicom za dijete, sutra je Sveti Nikola. Pa dobro, ništa, grof, ako je tako, probat ćemo, jel? Pa šta probat? Ovo do sutra ima sve da plane. O, sve? Sve. A zakaj sve? Zato što sutra izlazi ovome rok upotrebe, znaš. Aha, to je to. Dobro, ali kad si napravimo pauzu, možemo si pojesti. Jednu, dvije. Zgablat neke. A? Može, kako Pločice, ne žena. Pa može. Zrno do 2. Tako da znaš da to ide u otpis, da ne bi poslije... Lili, molim te, hoš mi ovo zamotat. Hoću, koma. A što je? Ideš kao babičke, a? Ama jok, to je za grofa. Ele, što mu imendan? Ama ne, to mu poklanja netko poseban. A ko? Sveti Nikola. Koma moj, ma svake godine mu za Svetog Nikolu poklanjaš isto piće. A kaj mogu kad on to vole? A nešto drugčije izmisli. Pa to je drugčije. Kako ka isto? Vidi, isto piće. Ama vidi ti, to je laž, čoveče. 30% alkohola manje. Vidi stvarno. Aha, to je za njegovu jetru. Grofe, vidi kaj si dobil poklon lijepi od Svetog Nikole. Znam, isto piće svake godine. A ne, ovaj put. Da, 30% alkohola manje. A pogledaj kaj si dobio. Mobitel. Otkud mobitel? Tamo iz cipele. Kako to? A to ti je od Svetog Nikole. Ma daj, to si ti čistio pa ti on upao u cipelu. A da vidim kaj sam ja dobio.
Pogleć, nova karirana košulja. Baš me zanima kaj mi je to Sveti Nikola ove godine dofuralo. Kaj je ovo, šiba? Ne mogu vjerovati, već ste ti svi u kućici, a meni ni jedan. Mrzim ovu igru glupu. Čovječe, ne ljuti se. Bok, curke. Bok? Pogodite tko je ovo? Pa Sveti Nikola nije. Pa Sveti nije, ali je Nikola. Ovo su ti Nikola moje cimerice, Angie i Sanja. Bok komadi. Evo, svetac definitivno nije. Pa kaj, cure, može malo lijepog ponašanja. Čovjek vam udjeli kompliment, a vi obisite nosve. Možeš tu staviti skate slobodno. A ima što za jest? Ma da, naravno, odi u kuhinju, slobodno. Viki, možeš ti ovo objasniti? Pa kaj, čovjek je gladan. To nije čovjek, to je još dijete. Nema veze, Nikola ostaje noćas ovdje. Molim? Ne dolazi u obzir. Pa curke, kaj je vama? Pa našla sam ga samo na cesti. Pa nema gdje. Hej, i sutra je Sveti Nikola. Da, i? Curke, hello, onak, dobro se dobrim vraća. Ma pogledajte ga, kak je slatki. Što? Okej, ali samo večeras. Pa normalno. Evo, dečki, pošiljka je tu, prvoklasna roba. Čekaj, grof, a ti si siguran da je to sve sigurno? 100% roba iz Njemačke, original, sve pakovanje. Pa, mislim, ne mislim ja to, nego... Ovu juhicu fino, a? Jok, Nego, to me smiruje. slušaj, koma, ako te ja jednom smirim po toj tikvi, jes me čuo? Daj, dobro te više, Moram nazvat Ferdu i Juru da vidim kako im ide sa slatkišima. Gdje mi je mobitel, koma? Nemam pojma. Gdje si ga stavio? Daj, nađi ga, molim te. Ne znam gdje ti je mobitel. Nemoj se zezat, važno mi je. Koma? Baš me briga, ne znam gdje ti je mobitel. Ne mogu vjerovat. Ubit ću te, majke mi ćete ubit. Zaka, mene. Pa koga ću drugog? Ajde, vidiš ti ovdje nekog drugog. Sebe? A sebe nisam još planirao, znaš. Zaka nisam. Već je vrijeme Pardon. Bok, curke, znate šta? Nikola me naučio skejtati. Super. Jel da? Dobro, istina, još se samo odguravam nogom, ali... Sjajno. Ajde se sad lijepo odgurni do sobe i vrati mi moju majicu. Kako majicu? Moju, novu, onu za koju sam pljunula 200 kuna. Da, i moje naušnice. Curke, jeste vi dobro? Ne, nismo dobro, a nećeš ni ti biti ako nam uskoro ne vratiš stvari. Kakve stvari, ne znam o čem pričate. Gle, Viki, prestani folirati. Pa ne foliram, ne znam gdje su vam stvari koje da ti objasnim. Dobro, okej, ajde, recimo da ti vjerujem. Kunem vam se, cure, kunem. A, u šta se ti kuneš? U prirodnu boju svoju crne kose. Gle, fakat ona ne laže. Dobro, a gdje ti je Nikola? Pa nešto mora obaviti, doći će skoro. Znaš kaj, Viki, meni se taj mali uopće ne sviđa. Da, a ti se njemu jako sviđaš. Moj Jure, blago tebi. Cijeli dan si doma, osim kad si s Ferdom u Golubici. Jure moj! Vid, nema ga dom. A vrata nije zaključena. Nema veze. Sad ću ja njemu zamotat poklon od Svetoga Nikole. Gledajte, cure, kaj sam dobila. A, od koga? Od Svetog Nikole? Ne, od tvog tate.
Ma, od mog tate. Da, od tvog tate. On i striček Jura u pothodniku dijele prolaznicima čokolade. Ma kakvim prolaznicima? Pa uglavnom djeci. Ja ne bi probudila. O Isuse, kaj se dere, ženo? Ajde, guzi se. Dobro, daj Lili, što se događa? El ti treba crtat? El ti fale rečine? El tebi fali majica? E pa tako Juri mome fali košulja, grofu fali mobitel, evo kome fali ribež? Za mrkvicu. Dobro koma, ribež za mrkvicu, a? I sve to otkad je Nikola tu. Nikola nije tu. A di je? A otkud ja znam, nema ga u spavačoj sobi. Samo, ali jesi sigurna? Da, sigurna sam, nema ni njega, ni skejta, ni ruksaka. Ni naše stvari. Ajme meni. I što ćemo sad? Piši kući propalo je. E, pa meni je baš drago jer idem u svoj krevet. Dobro, ljudi, samo malo, pa kako je to moguće? Kako je on mogu šmugrut, a da ga mi ne primijetimo? Čekaj. Znam. Kroz prozor. Ma, s 15 metara. Došao je, cure, brzo budite se! Aj, što se dešava? Ko je došao, Niko? Da, i to Sveti. A kud je došao? Pa k nama. Gle, Angie, tvoja nova majica. To je fakat. Da. Gle, Sanjić, ti si dobila naušnice. Ma, jesmo poklon. A ja sam dobila ribež. Ribež. Pa da, kaj, poklon je poklon. I sam vam rekla, cure, dobro se dobrim vraća. Nice. Grofe, vidi kaj si dobil poklon lijepi od Svetog Nikole. Znam, isto piće svake godine. A ne, ovaj put. Da, 30% alkohola manje. A pogledaj kaj si dobio. Mobitel. Otkud mobitel? Tamo iz cipele. Kako to? Pa to ti je od Svetog Nikole. Ma daj, to si ti čistio pa ti on upao u cipelu. A da vidim kaj sam ja dobio. Pogleć, nova karirana košulja. Ko? E, cure, Nikola spava noćas kod nas u sobi i točka. Dobro, a nas 3? Nas 3 možemo biti ovdje, neće nam pas kruna s glave, kaj ne, bar jednom. Možemo biti gostoljubive, ajmo, cure. Ja ne ljubim ovakve goste. Bog, kako ide? Bog. A daj, bolje da prodajemo petarde i prskalice. O, i to se da dogovoriti. Čuj, grof, nismo ti baš Bog zna kaj prodali, znaš? A bit će to u redu, samo treba biti malo strpljiv, znaš. A meni od tog strpljenja već tak zima da ne znam kud bi. Šta slinite kod dvije babe, ja vam sredim posao, a vi tako. Još, pa hvala ti. Ništa, idem ja sad. Pa se... A kam ideš? U vrtić. U ovim godinama? Ne pravim godinama. Idem u vrtić da sredim ono za slatkiše, znaš. Nemam mobitel, pa sad moram sve ovako, pješke, znaš. Ništa, vi uživajte pa se vidimo. Bog. Ajde, Bog, grof. Blago njemu, mislim, on bar hoda. Jura, ajmo i mi hodat, ha? Ajmo malo. Ajmo. Teta Lili! Ej! Ej, da ti upoznam svog novog prijatelja, Nikola. Aha. Drago mi, ja sam Lili. Viki, što nije on malo premlad za tebe, a?
Ne, teta Lili, to mi je prijatelj i on je u popravnom domu. U popravnom domu, srećo moja, a što? Ma, bez veze, neka sitnica. Da, ja sam htjela da bar noćas osjeti toplinu obiteljskog doma. Onda si na pravom mjestu, momak moj. Znaš što? Sad će vama teta Lili napraviti palačinke i onda ću vam ih doniti. Palačinke? Juj, hvala ti, teta Lili. A ili više voliš od marmelade ili od čokolade? A ja ti najviše volim od majoneze, recimo. Cool. Jel da? Čuj, Ferda, ja se osjećam ko mraz. Oj, Jura, ja sam djed mraz, kuš. Čuj, možda ovaj neke kupi. A mogao bi. Ej, Jura, to je ovaj... Muljak? U stvari, sad ne moramo nikud zbrisati. Dobar dan, gospodo. Poštovanje, gospod Muljak. Mogu li dobiti vaše isprave? Gospoda Ferdić i Jurić. Ferdić. Tak je. Šta se radi ovdje? Pa, ližemo. Ližete? Je. Što? Lizalicu. Možete vi malo možda? Ne, hvala. Možete poći sama. Vrtat! Ti fale rečine? Tebi fali majica? Pa tako Juri mome fali košulja, grofu fali mobitel, evo kome fali ribež? Za mrkvicu. Dobro, koma, ribež za mrkvicu, a? I sve to otkad je Nikola tu. Nikola nije tu. A di je? A otkud ja znam, nema ga u spavačoj sobi. Samo, ali jesi sigurna? Da, sigurna sam, nema ni njega, ni skejta, ni ruksaka. Ni naše stvari. Ajme meni. I što ćemo sad? Piši kući, propalo je. Pa meni je baš drago jer idem u svoj krevet. Dobro, ljudi, samo malo, pa kako je to moguće? Kako je on mogu šmugrut, a da ga mi ne primijetimo? Čekaj. Znam. Kroz prozor. Ma, s 15 metara. Došao je, cure, brzo budite se! Šta se dešava? Ko je došao, Niko? Da, i to Sveti. A kud je došao? Pa k nama. Gle, Angie, tvoja nova majica. To je fakat. Da. Gle, Sanjić, ti si dobila naušnice. Ma, jesmo poklon. A ja sam dobila ribež. Ribež. Pa da, kaj, poklon je poklon. I sam vam rekla, cure, dobro se dobrim vraća. Nice. Grofe, vidi kaj si dobil poklon lijepi od Svetog Nikole. Znam, isto piće svake godine. A ne, ovaj put. Da, 30% alkohola manje. A pogledaj kaj si dobio. Mobitel. Otkud mobitel? Tamo iz cipele. Kako to? A to ti je od Svetog Nikole. Ma daj, to si ti čistio pa ti on upao u cipu. A da vidim kaj sam ja dobio. Pogleć, nova karirana košulja. Baš me zanima kaj mi je to Sveti Nikola ove godine dofuralo. Ma ne. Da vidite njezne velike plave uplakane oči. Dobro, ajde, može. Ajde, sutra je Sveti Nikola. Ajde, može. Evo, to je tu. Koliko vam curica ima godina? 29. Super. Ajde, Bog. Kaj, daj se, brat, pa ti normalno, Čekaj. Pa kaj, pusti, idiot. 19 ili 29? 29, pusti, idiot. Hoću to nas Murija čuje. Šuti. Ma goni ga, Uk. Ma nema problema, stari, pa kad sam te ja zezno, pa da. Isporuka slatkiša večerac, ko što smo se dogovorili, jel tako,
Pa nema smisla da sveti Nikola sutra zaboravi naše male, slatke vrtićance, a? Ajde, Bog, stari, Bog. Bog, grofe, doma si. A gdje bi trebao biti? Znaš da je doma najteži rad. Ma nemoj, meni to pričaš. Šta kriješ iza leđa? Ko, ja? Niš. A ispred žuku. Aj obe. Šta je to, a? To poklon. Kakav poklon? Zamotani. Daj da vidim to. Šta je ovo, koma, a? Čovječe, ti si kupio moje omiljeno piće, a? Jesam. Jesi. Još si ga zamotao, a? I zamotal sam ga. Sram te bilo. Zakaj sad sram? Pa piješ mi iza leđa. Ama, grofe, to je za tebe. A, za mene? Kako? Da. Od Svetog Nikole. A, onda ne znam šta je. Ne znam, evo. Ja, onda, znaš, ako ne znaš šta je, onda ti niti ja ne bum rekel da ima 30% alkohola manje. Čovječe, nisam znala da taj skej tak brzo ide. Samo ako se jako odgurneš, kužiš. Ej, dečki, stričak Ferdo i Jura, kaj vi tu radite? Pa nis, Viki, evo vidiš, smrzavamo se. Čuj, mala, ko ti to? A to je naš novi prijatelj Nikola. Bog. Bog, Nikica, Bog. Kak to misliš, naš novi prijatelj? A lijepo, on će spavati kod nas. A, kaj, kod Sanje, Anđe i tebe, a? Pa dobro, a šta, on nema svoj dom? Ima stričak Ferdo, ali popravni dom. Kaj, mala, pa kaj si ti sigurno? Pa jesam, stričak Jura, htjela sam da bar večeras osjeti toplinu obiteljskog doma. Pa dobro, Viki, to je lijepo od tebe, ali zašto baš danas? Ma ne danas, sutra. A dobro, zašto baš sutra? Jo, sutra je Sveti Nikola.